Spika wa mbunge ya Meru Ayub Bundi ni arombete arimi bambu kando kwizamwe ikundi nekenda bomba gutetera maguri ja kimera kiwa Ayub augite arimi ba kimera gikimero ne bagwita asara inene ni untu batena gikundi gikiega gya kubatetera augite akaraniria na rwangi rwa biashara na iwanda Meru kenda guchwira thine jintaira Muthurumuruki ena chonkuruki kwa Meru Ayub Bundi urakinya winyikere na urimbo avocado augite na ndarimba avocado babenginde ne Meru ibagwita thara gitumi kaba kwendekemera giki pe mtu kiumbe inkona ntebetu ibagwita asara nene muno nonto bakwendia mbokando mtu kiumbe ndaria na ntu bembe abegurwa mbokando na shilingi 25 na uroko uri mbokando shilingi 25 yekugura mbokando chionde kwinya maguta na export na kilo shilingi 25 but muguri abatu kugura mbokando maita jairi akugura mbokando export na itebati kunyira ndia shilingi 60 mbokando chia kwinya maguta ichi kurenji between shilingi 15 na shilingi 25 lakini na nino ntu wantu kwethwa mtu arendia mbokando chia wenka mtu akaona mbokando chia kwa itinge problem ni chombo kinya kirwegana then akendia na haraka beyete thongi tuana ikira ikwendekana na mtu bakeja amwe na kuthithi kundi bila bigatigira bikuinyiria aguri kutho bakiongera uguri twambire ni guform ikundi bya kwendia mbokando cha next year nikenda muguri wonde uro keja gwatuika utimuturi nyo moka mwendia mbokando eyo wenka mbokando kethe intura mirige intura irio ndauga tukonivati miriga iyi intura ni chionde gutuike mirigere umtura ina mbokando muri eja akomba kuthiuruka gatega mbokando ikari kou angwenda kwira antu wetu tafadhali ibo tunyo muno na rimo muntu aretona ndia na shilingi 25 akona chimbeche nyingi muno wetho na mutiyo moka na irio kona ja utiona muguri ungi but antu bagwatana ba group ya karo cooperative society entore ewe kwendia mbokando then muguri rondo okay bukomba kwaniria nuna bukagwatanira nikenda bomba kuona price njega akiwa gututite akethwa akanya thikare kaunti Meru gutigira ati ndwangi mwanya irio cia wendia na urimi igwita maturene ikithwa igitana ntu ugini bakwendi mera bibi bari ikundine inkomba kwengeji gavana tumbe utumia department ya trade na department ya agriculture tuone atriso rabomba ku train antu betu na kubonerio mwimbo kwithwa bari ikundine bibi nikenda tumba kwendia kimera kiki ya mbokando nontu ikona kimera ge na changamoto nyingi muno in terms of pricing nontu kira antu ba muntu akweja kagura na kona mbeche nyingi muno akwa thine iji ikethwa ikithira kagita karia kiwanda kire kwa kandene South Mendi kethwa ikiujura kia gutigira ati kimera giki ya avocado kiruthuranu amwe na gwikwa kiaguri gutiukurukira broker kimantu ja validation kana kugeria kuthithia industries cia kimera kiu kia avocado twina factory ire mwere gwakwa na ara menwe na I'm very sure the governor is on top of it ire tongere twene bwana Kanata bomba komithirikiria nikenda avocado icio ndi gwita gupakirwa Nairobi kana thika gutuika ire pakirwa aja Meru in South Mendi ikomache container igeta ram dialect kumaramu igetheni gashipwa nara gwita ndegure bati gwita kwou by njura enga ya tutethia tombo gupaki cia mbere na inyeje keja kurema then ki crop we next year the very sure that factory yetu ikethro tayari nikenda yombotethia limbetu babukando ndene Meru Muthurumuruki Uru TV Mutiriro Kangangi.